Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hayi namuntlha of course ta hi khiro la hi gagash man loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka vhela vhela na boy sevenza ma swi tiva ku tshama ku ri on and then makumu of course hi ta tlhe hi n'wi linka na boti mihi and stuff like that. Hinkwenu na swi tiva hi yisika kusuka between Gagash and Boy Sevenza. So last time hi fike hi vona Boy Sevenza fika vutisa ku timhaka to white number plate ti nga fakiwi laha loko ri hi ta vona timovha leti. Hayi the following day Gagash fika a hi hlamula mhaka leyi 28 November leya ti-number plate ku swi hlambisa kwini why hi nga ti vo ti-number plate ka timovha ta yena like such as a raptor now or swi kuma ku swi teka over a month ti ka se za ti vekeriwa and stuff like that. So a hi twini ku i rini Gagash la and stuff like that. Loko na ha ri kwalaha loko hi ha yimile ku mi talatala la ni mi byela masiku hinkwawo loko i zonda i ri na information i nga zondi i ri hava information because if i phuva worse so i nge hi phunteli hi mavula i tlhela i phuntana hi ku nyika information swa chavisanyana loko i zonda when you hate at least hate with information a yembi kambirhi kumbe i phuva kambirhi already a vona ku i phuvile mara i nge phuvi i ri hava information ni vona leswi swin'wana swa ku va why movha ti nga fakiwi ti-number plates and all those things. I Boy Sevenza ku na un'wana na loko ku ri swi tlhe swi ya kun'wana musunguli wa swona i Boy Sevenza a mi vuyeni guys, let's go. Wa vona loko when you associate yourself with stupid you will never grow. Loko u tsakisa swi swo phuva misaveni you will never grow. Me watch I'm a traffic officer, I know what's behind that and vuphukuphuku byi tele wa vona loko i xiphuva hambi wo ndla yina yini hambi wo vulavula yini i xiphuva loko i xiphuva so there is nothing that you can do. Vana xiphuva xa ku va xi ri na information at least i va na xiphuva xa ku va na information so that's why loko i ri bari you attract bari kuloni but loko you are smart you attract criminal. So let me teach you let me teach you something that you don't know because tin'wanyana ta ti-National Road Traffic Act it's not only to punish people but also to liberate their mind or maybe to teach them about the traffic laws. So the National Road Traffic Act it's a system which was designed kuba yi kota ku reduce the accident la mapatwini na ku va vanhu va kota ku va abide hi milawu ya le mapatwini le magondzweni. But if u ri xiphuva wa tiva ku loko nga boha safety belt swa ku xikolokolo i fanele i tsariwa fine. Somebody can use his or your own discretion. Anga swi vona ku okay nkarhi wun'wana maybe hi hlangana swiyimo u huma ka doctor ina operation hi nkarhi wolowo a languta kuma ku himpela i huma ka doctor but na wu ri munhu fanele a tshama a bohe bandi. It doesn't automatically means that person must just give you fine. Ku nga va na leswi nga ku ndla ku ize i fikela ka point yeleyo ya ku u ndla sweswo ku swi ta huma ka munhu ku ri swi hleketisa ku yini. Mara yona we must also teach people hi milawu ya le patwini. So hi ta ka liya ku ti-number plates and all those things loko meso swi ni nga faka ti-number plates ka timovha ta mina why loko ku ri ku ya mina va nga ti va ta yi teka vinyi va yona. Okay ya mina okay so why va nga ti va ta yi teka vinyi va yona. Vuphukuphuku byi tele ngopfu a ra ni fakini la a ni se twa swi vula leyi ya mi tekela video la loko hi leyi ni fake number plate la ka R a ni se twa swi mara a ni se va ready ku la ku faka la ka leyi swi la ku me wexe ni fanele I must abandon my own shit ni tsakisa wena na fila ku nandzikeriwa loko ku ri na problem patwini va ta ni tsala thikithi. Okay so nkarhi wun'wanyana man na environment ya counter ku munhu u le kwini u hanya swilo swa njhani u tshama na va mani
nkarhi muni phela vuphukuphuku na byo byi tlhela byi endla nga ku munhu phela bya phutisanyana byi tlhela byi ku endla nga ku i twi nga ku tlharini ene loko vanhu vanhu se va ku tolovela va tlhela va se va ku bela mavoko va ku boss avo hayi a swi twa ku hi Gagash ku yisa hetelana Gagash o ka nga ri ready so yo response ya yena yaleyo so ni kha ni hlaya la ka ti-comments la general a ni hlaya ti-comments but leti ni ta ti hlaya because a ni voni swi kha swi affecta munhu mosiku hi laha news talk la yi fike yi kombisa ku Master T ku za va nga faki i timhaka to va lava ku titsoma apatwini ku tikhamera ti nga va kumi mayenga brother a endla the same loko a ya kaya and movha ya khale okay ya in short laniwa mabasa la yi kombisa ku van'wana va vekeli number plate la ya loko movha ya ha ri nyuwani la just ku va kota ku va hi showa off ku ya ha ri new for that 21 days and stuff like that whereby after the 21 days kuma va jekajeka na number plates in the car. Nothing screams the car is new ku tlula a permit and no number plate. Xibambula hi fike kombisa ku loko yi hundza 21 days va ku tsala tickets ntsena loko u hlangana na ma-traffic officers, it's not a crime. So no hi voneni ko ku hi side ra mina it was a risky one since mina a real reason yo why va Gagash va nga veki number plate i yini but ya ku na loko ni langutisini vhele ni fika ni kuma ku swo ti fanela kahle ne na leswi va kha swi humelela ka KFC le wo ti kumela fine ntsena as long movha wo register-riwini vhele u ri na disk yes disk i very important ya swi kahle hi swi clarify sweswo disk i important as long munhu a na disk la it's not a problem I know already number plate va na tona in general after that 21 days vhele in general munhu i va na tona so mara ka Gagash maybe ku nga va maybe na exception nyana yo is an officer ntino ka yena even yi nga tlhe swi nga heta maybe na vo ma 2 months nga za wana number plate ku twisa ka mina but lavan'wana sure va fika va va na yona as long swi helerini swilo na loko ri yo personalize ku fana na ku nga kumisa timhaka to personalize la ku swi nga teka more days as long number plate se va a ri na yona yo it depends ani munhu ngo agiwa ku a yi kona a yo nuwela or no rivela ku yi vekela for whatever reason if swa twala a ni tivi excuse ku ka ku ri wena mhaka leyi so ya Gagash tihlamulerini hi yexe kwalano I think swi twarini ku hi side ra yena vhele ku a swi ta twa no defenda ka the previous video without knowing the real exact reason yo why a nga faki number plate nkarhi wun'wana swi kahle ni pfumela ni ku hey leyi mhaka leyi hi bini leyi let's continue Gagash. Putisanyana byi tlhela byi ku endla nga ku i twi nga ku tlharini ene loko vanhu se va ku tolovela va tlhela va se va ku bela mavoko va ku boss avo cause se va ku toloverini mara in the actual fact I mean like eka vutomi bya masiku hinkwawo you will never attract that's why you will never grow you get grow because you ought she u kha u famba ka ya n'wemi nga kusuhi na president Benny Mayengwani va byele ni ta va fonela back sweswinyana so n'wemi na ta mi dyondza swilo leswi loko u khukula sorry network a yi sa yi bayisisanyana network ya hina a yi bayisisa when you grow u va u kha ku attracta class yo karhi class ya karhi ya vanhu. It can be like I said, business, it can be entertainment, whatsoever that you might be doing. It's a level. Na vupuku. Look in that vupuku. You attract that class your career, vupuku na. Na clever, you attract class your career, clever. So it's science, so I'm not TV, it's science. Look, it's poor. Na vupuku janyanya, jinginya ku ya kulembufu. Jakanzi vupuku ti level vupuku byi fika hina so information ya ku ri vanhu va nga fanga number plate swi koho sweswo mana munhu a nga fika number wa vutomi bya hinkwabyo movha loko ri ya bank there is nothing that you gonna do about it ene karolo jaja ya munhu loyi a nga pfuneki nchumu na yena o va munhu a ngo ti kakayela kwala hansi o ti kakayela loko langute swi vona ku phela loko langute swi vona ku shem
But it's not in my space ku inga ngujela ku shame loko ufike ku shame lowa we kumbe iku ivulavula ku how bad it is kumbe iku xiswa gaza ito vuya henhla ka wena aba ha ku swona zvona ku ta ku heting kumbe munhu wa hlupheka then you're celebrating ku ri munhu wa hlupheka vanhu you must know the psychology ya munhu van'wana na lava ku zonda va kuma chance ya ku kota ku phufula leswi va swi phufula. Same applies to vutlhari bya munhu laha Gaza we are still having people who think ku ri laha misaveni loko hi kha hi hanya loko hi kha hi hanya munhu ku a fanele a twa ku nandzika i fanele va nghene xikolo loko i mbala kahle i fanele va nghene xikolo. Emundeni vhevherse hi kha hi hundza hi kha hi ya ka Botimeyi vo tala mi teka mi kha mi xi tiva xa MC a xi dume ku duma at the moment maybe hi ngo vekela a reference here. So mi ta mi kha mi xi tiva vo tala so lexi nga ku endlekeni laha as stated Botimeyi is an MC and maxitoko na Gagashi na yena i MC so ku ya hi Gagashi leswi nga ku kombiseni ka swona laha i kombisa timhaka i lo compare na Botimeyi as mi swona ka nkarhi wa sweswi na tigigi to tala swinene by far I think hina nga na gigi to tala ngopfu ka ti-MC aka Gaza I think okay loko no va wrong ni ta va ni ve wrong mi nga yi lunghisa but I think or I believe yena nga na tigigi to tala swinene la xigazeni la as an MC mara okay ti-DJ ti-MC antivi ti-DJ ta le mintlangwini ku na to ta tikuma tigigi to tala no vula ku a hi koti ku swi hambanisana I think a swi hambanisa ni as an MC straight ku nga ri DJ leyi fambaka na music ke heta swipakisa sweswo ya yena nga na tigigi to tala swinene as you can see a nga khoma around 40 gigs so hi loko compare-riweni na Gagashi so Gagashi kumeke mhaka leyi a za a hi hlamula leyiwa yo va kha compare na Botimeyi since na yena i MC naswona i MC D-man and stuff like that. So stop comparing, stop hating. Look, ni zondi, but I have no problem. I have a problem whereby no longer say any zonda. Yeah, no, washaka shawe. I'm not competing with anyone. Just na munta kune. Nibuna mwa. But me she lang de she post that like gigi guide. One a comment ako. Pela se iteken down. Na bana ma sweet ibakuri. Mi washa xitlangile xi ya ka swilo swo ka swo ka swi nga ri kona the next thing xi ta lava ku kuma se xi ka xi ti-position laha xi nga ri ki kona swi xi onhela hi n'wana hi mona ku vanhu tinqondo leti un'we mi va introduce ka swilo leswi mi nga ta ka mi nga swi sustain and then the next thing hina hi kokela certain way the boy is so good in whatever that he's doing it's very good I don't wanna lie xi famba hi swilo swo Botimeyi n'wana it's a very good boy. We have no jealous against the boy. Mara mi nga n'wi xika swibedhlele swa n'wi hi n'wi munhu la ku antificio ta vona cause now we are compare mina but a hi le ka tlasi yin'we mina but xihlangi xi le xikolweni leswi ni swi endlaku a hi swa Botimeyi. Botimeyi is doing good hi line ya swilo and we are so good i xihlangi is still a boy mavo so hence ni ku loko mo ni ta kuma ku hi ku wa ha ri ntsonga a fika a teka swilo swo mi n'wi byeletelaka swo ku mi khomentaku hi swona ivi a kota ku hanya swa different a wu swi tivi kwalaho kumbe kwalaho ka tigigi leti nga kwalaho tin'wana ta ku ti huma kambe a wu swi tivi mara nawe ya introduce ka swilo leswi nga ri ki swona it's wrong unless yani when I as a competitor I'm his brother and sweswo swi nge change and we are happy for him so n'wina mi ha teka lama sweet mi hoxa ka swilo swa n'wina it's wrong people but okay a hi tshikeni liya se lexi ni kombisaka xona hi huma hi ya ka nghena ka liya tinhlambi ta ka Gaza hi huma hi nghena ka liya tinhlambi ta ka Gaza hayi a swo tala guys swi vulavuriweni swo tala laniwa kahlekahle hense ni nga ha swi reference na swo kokwani Chauke na timhaka ta ti-bookings I think hi vulavule ngopfu swoho swa le 17 leyi ngo to va se hi kha hi repeta ngopfu se ni vekele ti-news sections ntsena leti ni twaku na ku a swi nge tshama swi adressiwa guys leswi nga endleka laniwa swa mhaka ya 17 ku munhu mali yi fike yi fambisana na power ya yena hi swi vulavuleni ngopfu na hi minkarhi leya a xa makhombo hi swi vulavurini guys hi swi vulavurini a ni se u ta yin'wani beef Gagashi hi swi vulavurini swinene
So kona wena overall gagasha munhu wa jealous i xindhoze ko tala ngopfu even on various videos ve ti live ta yena like a nga na problem na xona a nga na problem na xona tinyimpi ti ngona ku vangiwa ku very nkarhi wun'wana ku munhu se a boostiwa la na nga pfumela ku va a boostiwa gagashi yo koma ro xo leha both me ni twi no gagashi ko a ni tshama ni n'wi vona ni reality a ni twi no ku a nga komangi iyo koma munhu iyo koma gagashi or kanjhani a ni hope loko munhu a kota ku vula ku sweswi le ka section yo munhu loyi a nga koma or loyi a nga leha or xo leha both me I'm a bit surprised okay akana bekwa dudu kwe ngo adza be akana bekwa dudu kwe